division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Vawiin chhun dar som pakhat khan Serchhip tui bil online na pek theina tur honani Kualian PhD Department Chief Engineer Zone 1 Engineer hrileng chuan honna thu soin kumsang ni som pariata smart water chu Mizoram-a kalpui tan ni in aizola bultan ani ti asoya ni kumsang ni som ni le kumin kumtira district dang panga a online bill payment chu kalpui fel to ani ti soin Serchhip District chu district a kalpui pasari na ani ti asoya district thar pathuma po survey nei mek ni in online bill payment chu kalpui thwai thei be sei ani ati Chief Engineer chuan online bill payment chu mipui ol samna turani a bill countera kalkher ngai lovin mani thut muna tangin mipui ten tangkai le ol samzo ka mipui an pek theina turani ti im Serchhipa online bill payment kalpui tur chu a hongani he huna khwalzo engineer le rammoya SE Rural Circle chuang khovel changkan na mil tura Serchhipa online bill payment kalpui tur chu Serchhip mipui te point ban phak tum tura tran anlak angai don ti soim ati ve thiam lo te point an thiam theina turin inzirtir atul ti asoi bok he hun kai shwai tu engineer FL sang lura senior EE Serchhip chuan online bill payment hon tak chu Serchhip le thenzola kalpui turani ti soim Mizoram-a kalpui harpol an ni na chan chu hrileng awanga lockdown te alo ni awangin ma alak thei lova in pe lo lu to ka kalpui chu har satna atam thina wangin in pe thokhat nuwa an kalpui ta chau ti asoyani engineer Samuel LRL te senior SDO Serchhip chuan online na tui bill pek dan presentation mangin a entira hemit nu hian kalkhom ten zo chian du an nei te an chang ngala online hian tui bill chu PHE Mizoram.in bill payment PHP atang le UPI apps sang atangin pek thei ani thu asoya internet banking le debit card atanga pek chuan bank lamin convenience charge an lak thin thu le UPI atanga pek chuan charge danga omlo ti asoya pusilal mingmoya accounts officer chuan lom thu soin hun nakharani he huna hian PhD department thoktu te baka sub headquarters OMIO Serchhip District Consumer Association IO te Serchhip Joint VCIO Chatlang no ten South VCIO le Serchhip pathuthar lakhom tu te an telani Serchhip District Consumer Association te chuan nimin khan P&E SDO an kawma electric bill chungchang sawihona an neihpui Tuchwa siamin Serchhip District Consumer Association te chuan nimin khan P&E Department SDO office a lengin P&E Department how tu tenen electric bill chungchang sawihona an neya inpo taka sawihona hinei ni in department lam hian consumer ten mipui te har satna chungchanga an zo na le sia thiam lo te fia le felfai taka an lo chan sak thei chu an lom thu an soya electric bill hi thlamha salama COVID-19 awangin meter reading lak ani lova he wang hian hemitha a hian ahma thathum kalta bil atangin average bill siamani a tuna chuan meter reading te lak alo ni ta a he wang hian mipui ten kan unit mandan le kan bill dik tak kan she thei to ani an ti a meter reading lak lo thla a meter reading kha nuwa lak ani a hei hi tuna bila hian ti chhuah ni in ahma thathum kalta atanga average bill an lo siam nen an siam rema chu wang chuan tuna bill local hi chu average bill an siam to no bill thar an siam ne ani a hemi chungchanga hian ahma average bill an lo siam to chu department lam chuan uluk taka chu chuakin tuna an reading nen an siam rem ti an soya tuna bill form an man hi a format omsa le a software an man po siam danglam mai thei ani lo awangin he an siam rem na hi bill form a hian ani na tur angin alang thei lo ni in an soi P&E department lam chuan electric bill an siama hian an thei ang to ka an fim khur thu soin ama ero chu ti swal pal hi alo om vele thin ti an soya chu wang chuan ti swal pal an nei ani chuan siam thaturin anin hongreng ti an soi hetiang ani awang hian Serchhip District Consumer Association te chuan tuna P&E department in electric bill an semmeka ngai thatlo na nei emo thadang aya kan bill choi sang thut sang lutuk a omani chuan bill pek ma in department office a bill pek hun chung aral ma nge complaint thin turin mipui te chu an nge na ni har sat na nei an omani chuan consumer shwai tu te po sha tir thei reng an ni thu an thu chu a chuan an tar lang Mizoram-a Covid-19 hrileng chuan ziaawm lam apan thei meuh lova nimin khan Mizoram pumah shivei mi sang khat somriat pariat hmuhbelh le ani
Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory COVID-19 positive mi zanga somnga patni muchu ania Chunet laboratory sample testing COVID-19 positive muchu mi somni pariat an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive muchu tharmi zanga pariat an thungani ZMC RT-PCR atanga positive muchu mi zanga somnga patni te atang hian mi zanga somthum chu Aizawl district ania Lunglei district atangin mi somni patni meuh an ve bokani Chuna tachanga positive muchwa hi mi som ni pariat ni in Lunglei district atangin mi som Longklai district atangin mi som Saitwal district atangin mi pali Mami district atangin mi Pathumba ka Khozol district atangin mi pakhat meuh ani vele bok rapid antigen test manga meuh mi zanga pariat omin Aizawl district ka mi zathum som sari muchwa ania Kolosip district ka mi som nga pathum meuh ani boka Longklai district ka mi som thum pali Mami district ka mi som pakwa Siaha district ka mi som pasari Lunglei district ka mi som pakhat Champhai district ka mi pahni Saitwal district ka mi pakhat baka Serchhip district atangin shikai mi pakhat meuh ani vele bok Serchhip atanga muchwa hi thenzol khwani in naw sen mi pakum khatmi positive contact atanga shikai symptom nei ani tundin huna Mizoram-a shikai enkol hi mi sing khat sang thum somruk panga an ommeka mi za somnga pasari in an thipui to bokani Serchhip Bukpui atanga East Lungdar-a kawlphetha pekna line tihchangtlunna tur 132 kV line chu nimin khan enchin ni in manchun zom mai thei to tura ngai ani a he line hi man thei tura khol dang peifel ani huna chuan khozol thlenga kawlphetha pekna le lakna atan man tangkai thei ani don ani Bukpui atanga East Lungdar-a 132 kV line en chin na nei chungchang a hian len kol chuan nimin khan Bukpui substation hitlo in helai hmuna JE pulal fakzwa le puar vanal fil ate chuan an na thodan te an lo shilfi a P&E department how to te chuan Serchhip Bukpui atang hian 33 kV line mangin East Lungdar-a hian kawlphetha hi pek thin ani thule hei hi tuna hian thuam tha in 132 kV a pethei tura malak ani ti soin nimina en chinna hian atir lama ke chung khobula line fel lo deuh omma se siam thangalin lotling taka en china an in ngai thu an soya tuna hian East Lungdar substation a transformer lian chu man thei tura buai pui me kani ti po soin hei hi rei lo te a pe fel thei an be sei thule hei hi man thei ani chuan 132 kV line manghian East Lungdar-a hian kawlphetha pek ani to tur thu an soya 132 kV line manga kawlphetha hi pek thei ani chuan he substation in achom te hian voltage sang zokin kawlphetha an hmu thei to don thule mason na poimo tak ani don thu an soya ni P&E department a thok tu te chuan zuang tui Aizawl atangin tun ma chuan Serchhip Bukpui kaltlang hian Mizoram chimlam zongte kawlphetha pek thin an ni thule zuang tui atang hian Saitwal kaltlangin khochaklam te point kawlphetha hi an lak thin thu an soya zuang tui atanga Mizoram chimlam kawlphetha pek na tur 132 kV line thar meriat kaltlanga khoiwa substation thleng chu man ani to thu po soim he line an man nu hi chuan zuang tui le Bukpui in kara electric line chia a ompo in khoiwa substation kaltlangin Serchhip Bukpui hian power supply adon thei to thule tuna po zuang tui le Bukpui in kara line chia ommekin khoiwa lam kaltlang hian power lak lu mek ani thu an soyani P&E department how to te chuan tuna an enchin tak Serchhip Bukpui atanga East Lungdar 132 kV line hi khozol thlenga thlunzom tura ruah man ani thu po soin tuna hian a line shimshim chu thlunzo thokhat ani to thu an soya East Lungdar substation a transformer bunte man theia peifel ani chungin khozol substation lampo man mai theia an peifel ve abe sei om thu po soin hei hi man thei ani huna chuan zuang tui le khozol in kara 132 kV line chia a ompo in Serchhip atangin East Lungdar kaltlangin 132 kV in kawlphetha hi pek chon thei an ni to don thuan soya Serchhip tan phei chuan kong pathum manga kawlphetha lak theina ani don awangin atangkai thei hle don ti an soibok Hrileng awanga in Serchhip kalpui laia government Serchhip College Boys Hostel roktu nia hriat chu Serchhip Police ten chui chuakin athil ruk te po hmu le tani bok COVID-19 Hrileng awanga kumin April tha a in Serchhip kalpui ani nuwa government Serchhip College Hostel a ommi som pathum te po hi an kholama ho in an bungrua le thom no ero hostel a hian an da a tun thla ni khata hostel enfia ani nuwa hostel hi rok ani ti hriat chuani im Serchhip police station a FIR thelu ngalani a FIR thelu ani atanga ni thum chungin poi khoi tu hi police ten manin athil ruk alo shal to te po hmu let le ani bok college hostel rok tu hi lal shwai zela kumsom
som thum panga new Serchhip khotetlang ni a insoy ani a police na hne na hian hostel hi arok thu soin kumin jun thavel khan hostel hi arok thu asoya athil ruk alo shal to te po nimin khan chuizui ngal ni in bluetooth speaker pahni pressure cooker pathum sneaker pahni gas bur pakhat blanket pakhat le chauka bungrwa le thom no te mu let ani to a until mu le thi cheng sing khat sang a huvel ni achu tani lal shwai zela hi ruk thu bwai siam sakni in Vawiin lam khan ko ta shwai ani nimin khan Serchhip District African Swine Fever SF wangin voksom ni panga athile a Serchhip District SF wangin voksang ni zakwa som pakhat athita ani nimina Serchhip District SF wanga vokthi somni panga hi khosom pakhatami ni in vokthi tamna berkei chuma voksom athi a tenzol chiatlang new Serchhip Vangchung le bungtlang a vok pahni cheuthi in field veng siang tlang zote south darnam veng le chuan thar tlang nuama vok pakhat cheu athibok Serchhip District SF wanga vokthi tamna ber chu tenzol ni in vok zariat somnga pariat zet athito a vok za ai tam thina khopariat lai om to bokani heti hian tundin hmuna Mizoram-a African Swine Fever SF wangin vok sing ni zathum so mathito a nimin khan vok zahni somsari pahni athi belle ani HMVT department how to te soidanin march lalai hola changa leng chan to vok pulshi hi mun tam taka are chho chan to a alen masak na khotam taka chuan vok thi awm to lovani chuti lain hun sang sanga vok thi awm bel ve zela thlahmasa atang khan Mizoram district zongjong atwam chuak to ani district sang sanga Aizol district chu vok thi tamna berni in vok sangria changa somsari paruk athi to a lunglei district in dotin vok sangthum zaruk somsari pasari athi to a Serchhip district a vok sang ni zakwa som pasari thi in mami district a vok sang ni zathum somli sari athia nathiala vok sang kha som patni thi in khozola vok zasari som pakhat athibokani saitwala chuan vok zali pali thi in longtlaya vok zathum som ni athito a champhai district a vok thi zani som kwa pathum omin kolasi pa vok som nga pakhat athia siaha district a vok thi tlemberin patni thi an om to ani Vawiin sohma dar som khan Mizo-fed LPG chakphur pali chuan Tripura tangin Aizol an lo thlenga Food Civil Supply and Consumer Affairs Department Director Piramdin Liani Mizo-fed Chairman Pukelal dong liana le official dangten AMC office kot chuan puya an lo dong songani Supply Director Piramdin Liani chuan mi puiten harsa na kan to lo na na chethem ngai taka hun le tha mang Supply Minister Pukelal rin liana le Mizo-fed ne na lom thu asoya chak khaltu te in pekna chu fakom ti in hun harsa takara Mizoram an lo thleng thei chu mi puite rongbol tu an ni ti in asoi Supply Minister Pukelal rin liana IO in Private Secretary Pukezoram muan chuan driver te ne na lom thu soina thil pe ka hlan bokani avoi khatna atan Mizoram chuan Tripura atangin LPG alalut chana LPG hi Bishalgarh bottling plant Tripura atanga phurlu ani voina lo thleng chak pali te hian LPG bur sangkha zani somni pali vel an ron phur thlenga anni ba ka hian chak pakha chu khol lam harsat na awangin Mizoram alu theishi lova Vawiin LPG phur thlem ni Mizo-fed chaklot ni Zothan Indian Gas Agency a chaklot khatle Byakungi Gas Agency a chaklot khata insem turarwa manani a alo thleng tur chak pakhat hi swak chunga gas agency in achang thungang Vawiin vekhan Mizoram Police Gas Agency MNB Indian Gas Agency khatla le Southern Gas Service lunglei chak te chuan Bishalgarh bottling plant Tripura hi an pan bokani Ramri abuaina achwa nuwa masaberatan Vawiin chhun khan Mizoram IO le Assam IO Minister pahni ve te chuan Aizol klapa inbiak na an nei Vawiina anin biakna hian Assam IO in Cabinet Minister Atul Bora le Ashoka Singalte Ronkalin Commissioner and Secretary Border Protection and Development GD G Pathi in a ron choi om baka Assam media mi som pali vel zet po he in biakna choi om tur hian an ronkal bokani Mizoram Sarkar IO in Home Minister Pulal Chamliana INPR Minister Pulal Ruat Kimale Home Secretary Puvanlal ngai sakate anni asket pahni te chuan ramri a remna le muanna awm theinan Neutral Force Police da bel le State Police da bel lo an rem ti a State Police mek te nok kir tur ani le ni lo ero an soi lo thungani he ba ka hian in rem na tluan tlinga om theinan Ministry of Home Affairs Government of India malak na thop an rem ti tlanga Mizoram le Assam IO te chuan Mizoram le Assam ramri a cheng te tan rem na le muan na om theinan theitop an chwa tur thu an soya he in biak na hian kongpui dan cha ti top ani don le don lo lam engma soi a om lo thungani
Lung lady si pu kuluthangan AIS malak na in India ram chung mun sang sanga NGO Foundation Company Corporation ti atangin CSR kaltlangin mi pui tetan lok pui le changkai pui thei tur medical lam kai noi bungrua ba ka lockdown na wanga ei bar chungchang a harsat na tok te hne na sem tur gyration ngai event chinani Hengzinga hian reaction team USA atangin cheng sing ni sanga don ni in Mizoram-a Auto Owners Association lunglei nuaya chung ko somnga le pakhat te hne na ei le bar mamo sang sang voin khan semani semna inkhom toy lunglei di si conference hall aneya lunglei di si pu kulathangan e chuan COVID-19 hrileng tho ni na kan machon meka in Serchhip rei takan kalpui to awangin chung ko tam takin ei zon na lama harsat na an tok mek ti kan shiat puya an tan thei to pa malak zel kan tumani ti in reaction team USA Changhian CSR Don Bel Zel Base Ani Thu Asayani Mizoram Auto Owners Association Lunglei Member 10 and President Pu Zir Liana Hova Lokalin Lunglei DC Pu Kulathangan Ele Atho Pui Te Chunga Lom Thu Ansoya Heng Chan Pui Na Don Te Hi Lunglei Khopui Chunga Auto Stand Som Pathum Nuaya Chung Ko Sang Sang Nena An Sem Chuak Le Donani Nimin chokma dar som pakhat borvel khan bung chuam le kan hun in kara miswal ral thuam keng mi tu ti hriat lo ten bung chuam tlangwal lalmuan oma chu ti luina in apoi saken an laksak lalmuan oma hian nimin jing dar som le achan vevel khan bung chuam atangin kan huna dor bung ruala turin ama motorin akala bung chuam atanga kilometer nga vela la geboi leibula mi pakhat konglaya loadingin motor ati din vele silayin atin ngala chumi rual chuan midang pathum lo lang ve ngalin poisa andil ngala bung rolak na tura aken cheng sing thum chuang chu apek nu in an kaltir le ngal mai ni in asoi kan hun police te chuan thu an don vele thil thlengdan en fe in to swal to na mun an tlo ngala kortha SDPO te po thleng thla ngalin langkai dung vel en fe in nu ma an la mu lo thu le Tripura lama tui kup te po be popin mason na an la mu shiat ani lovani Ministry of Home Affairs MHA chuan August som panga a Independence Day lom na a mi pui pun khom na siam zonga program hwai hotlo turin state tin te angena COVID-19 in kai shwai na dan siam te uluk taka zoma face mask thata ka wa tur le social distancing zom turin acha ani mi pui pun khom luai na omlo zonga program siama tun lai thiam na changkhai thei ang berah man turani ti in shia tir na ti chua antar lang akum ni na atan MHA chuan COVID-19 do na konga matong doctor health worker sanitation worker te baka shikai dam le to zinga chen kha chu state district block le panchayat levela Independence Day lom na hmuna som turin atile bok MHA in program man thei tur china kai shwai na siama nampuan zarpo phar ani nuwa thusoi loman sem parade le nam la sakte chu ti thei ani a function dang nei phal sak chu thingchiak phun online inter school emo college emo debate quiz essay and poetry writing le sarkar building chei moite ani nimin chhun India sana adar som pakhat le chan ve khan Czech Republic le Germany in jina bula rel pahni in suta wangin mi pathumin nunna ancha na hliam engemaza tanombok Czech Transport Minister Karel Havlicek Soidanin Herel hi miuni chachang atlan chuakani a stop signal atlan tlang nu a Domaslis khuchunga commuter train tlan ve tho asuni in asoi helai khwa thuthar lakhom tu te chuan rel khaltu pahni ba ka hian meiche pakhat an thitel ve ni in an soyani heng mithi pathum te hi jek mi le sa vek an ni thu police ten an soyani chan chuan na tho ngal ni in chan chuak tu te chuan hliam chen khat te chu an din mun a that lo thu an soi tun nai in fiam na thuthar langsar ilo ngai thlang Liverpool chuan an goalkeeper Alisson Becker chu hun rei tak dai contract thar an zia puya Alisson a contract thar hian kumsang ni som ni pasari June thathleng adayani kumsang ni som pariat khan Liverpool hian Brazilian goalkeeper Alisson hi Italian club AS Roma changin an leya amana pound maktadwai somruk pasari velzet sengin Alisson hi a hun laia goalkeeper man tauber ani phaknge nge Barcelona chuan an captain Lionel Messi chu contract thar an zia pui thei chep to a tunkar chungin Messi hian Camp Nou a contract thar a zia abe sei om thu Sky Sport chuan atar lang
Netherlands chuan an national team enkol turin Dutch manager Louis van Gaal chu nimin khan an lalut le a van Gaal hian avoi thumna Netherlands hi a enkol don kumsang ni le kumsang ni pakhat inkar khan van Gaal hian Netherlands alo enkol to a kumsang ni som pahni le kumsang ni som pali chung khan Netherlands enkol le in tuna hian kumsang ni som ni pahni kumtop thleng dai contract aziak le ta ani Tukin zing Tokyo Olympics mipa hockey pathumna inchu na a India chuan Germany chu 5-3 an in bronze medal an lata a kumsomli pakhat nu a hockey a medal an hlo chwale na masaberani Germany hian gol thum gol khatin ma an hruai zet na in India hian an le thal ta zo kani nimin khan meiche hockey semi final tho ni na po khel zo ani a India chu gol ni gol khatin Argentina laka an tloma pathumna ni theitur eroin beisei ala oma naktuk jingdar sari hian Great Britain nem bronze medal anin chu donani Aston Villa chuan Southampton atangin striker Danny Ings an la luta amana tan hian pound mak tadwai somni panga sengin kumthum dai contract an zia puyani heti la hian an midfielder Jack Grealish chuan Manchester City azom ngei don ni in chanchin bumi te chuan an tar langa Danny Ings hi tun nipui transfer a an player laklu palina ani a hemi ma hian Leon Bailey Emiliano Buendia le Ashley Young ten an lo la lut to ani khati zongkha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e